Meštar je dobio nalog sa Kotora, a nalog se mora sprovesti. Taki je propis. Tako je to, curo moja, vavijek bilo. Šuca s rogatim ne mere bosti. Gotovo? Ako se pobode, zna se čija će gujica podarana biti. Da je meni Bog dao to što je tebi dao, pa da ja na priliku imam to što ti imaš. Mnogima bi ja sabio rogove u glavu. Samo treba znati imati pamet za to. Kojim ćemo putem? Ja bi prečicom preko Pistačevog brega. Ma jok, na Črnoglavec ćemo mi. Pa onda Ivanovim poljem dolje na prugu. Put je dulje, ali je sigurniji. Ne bi bilo zgodno da ostanemo bez oružja. Taj se nije rodio kod meni pušku o to. A, Ilija? Vala mi meni. Ajmo, s Božjom pomoći. Hajde, hajde. Zbogom, Blaž. Zbogom, Lojzo. Nemoj kaj zamerit. Tak je kak je. Pomognem Lojzu. Drži li je? Kobovica. Dobra. Kada je odležala koju godinu? Dobro reže. Sad ćemo vidjeti. A? Jaka. Koliko ima gradi? 12 bradi, brat. Neće biti toliko. Lojzo, koliko ima gradi ova komovica? 13. Uf. 13,5. Vala toliko. A šta sam vam ja reka, a? Mitre, daj probaj i ti. A?
Ima 13 gradi. Ima. Dobro je. Sa sredine boce je još bolja. Sa čepa je uvijek slabija. A daj bolja je zna. Lojza, reci ti meni kada guska ima najviše perja. Kad je vreme za čerupanje, na jesen. Jok, U zimi. jok, Proljeće. ni tada. Pa kada? Kad je gusak na njoj, a? Pusti me! Mogli mi Pusti me! ja Matin luk, skratili bi puta. Ako ima brna na potoku. Pa idem ja, pa ću pogledat. Ne moramo mi praviti puta do klanca. Imate nalog. Nalog se mora izgubiti. Ne bi ti bilo loše kod Valenta. Bolje nego kod časni u klanicu. Ne bi mene štel Valen zeti. To ti prepusti nama. Znamo mi njega, prodaje on kaderašku robu. Mnogo smo mu puta pogledali kroz prste. A šta ćeš, ljudi smo, moramo se pomagati. Prsti šaku prave, glavno da se ne pravi šteta. Ma pusti me! Pomagaj! Pusti! Pomagaj! Ma pusti! Gore ruke! Gore ruke! Već tamo! Obi tamo! Obi tamo! Pazi oružje! Ajde, još najvo cokula za tebe. Ajde, diži nogu. Skidaj se i ti! Diži nogu. Skidaj se tamo! Taman, tebe mi je sam svevišnji posla. Oklen si. Šta ti čekaš? Ušće. Zemljak, a? Izuvaj. Nećeš se pomoći nego kod zemljaka. Ajde, izuvaj se, brže. Ja sam ti iz Vaganca. Panduri! K meni! Vidite li ono stablo tamo? Jer ono prvo ili drugo? Drugo, da ste tamo dok izbrojim 10. Ako ne možete, nemojte se mučiti, odmah ćemo mi to. To je moj zemljače, mogao bi ja zeca preteći. Kreni! Trkom! Jedan! Ilija! Jezi, ovaj se ne sadi. Djeco, do daljnjega neće biti škole. Idite kući. Što se dogodilo? Sveta Bogorodica, na šta će sve ovo izići? Recite mi meni samo jednu jedinu stvar koju ste učinili od onog vagona vaših obećanja. Krov i prozore ste obećali popraviti. Lijepo ste ih popravili.
Zemlju ste mi rekli dati. Gdje je zemlja? Vrt ste rekli uzorati. A sad tražite 200 za oranje. A žito, šta je sa žitom? Zar to nije sramota i skandal da ja moram u svom selu plaćati žito skuplje nego kod trgovca? Vi ste lihvari. Školske klupe ste obećali popraviti. Pa jeste ih popravili? Gospod, prosim vas lepo, čujte me. Istina je to, kaj ste rekli. Mi smo vam i obećali i krov, i peć, i zemlju, i žito, i vole, i školske klupe smo vam obećali. Sve je to tak kak vi velite, sve do jednoga. I kad bi ovo vaš stan bil, mi bi ga mam popravili. I kad bi škole bilo, mi bi i klupe zriktali. Je. Škole nije bilo od prošlog četvrtka. Djeca se natežaju po cijeli dan. Neka djeca samo lijepo i uredno pohađaju školu kako je propisano i sve će biti u redu. To je vaša stvar. Ne, to nije moja stvar, to je vaša stvar. Vi ste školski odbor, ne ja. Ja neću da sjedim u praznoj školi, jasno? Dobro, ljudi moji, recite, zašto vi ne puštate djecu u školu? Što znači taj štrajk, taj bojkot? Pa mi bi djecu u školu slali, kad bi škole bilo. Ali mi škole nemamo. Ma nemojte. A što je ovo, molim vas, što je ovo? O, ba, kaj je to škola? To je kupleraj. Vi ste stara svinja, jasno? Znam ja što vi hoćete, a to ne spada na vas, jasno? Čekajte, ljudi, polako. Zakaj da se sad tu svađamo kad se sve more urediti mirno? Gospodin Vučitelj, molim vas. Vidite, sad je rat. I naši sinovi su u ratu. I tam teče njihova krv za cara i kralja. Dobro, ljudi moji, što vi hoćete od mene? Što hoćete? Mi nećemo od vas niš drugo, nek da vi ovdje reda napravite. I to onak kak to po propisima spada. A po propisima učiteljski stan pripada samo učitelju, nikom drugom. Jasno, jasno. Ali ljudi moji, pa gospođa Margetićka... Pa nije ona nikakva gospođa, nego da prostite jedna obična... Šutite dok ja govorim. Šutite! Jeste razumjeli? Šutite! Gospođa Margetićka je udovica mog predčasnika. Ona je udovica jednog vojnika koji je pao na fronti. Ona je udovica s 3 djece. I što vi sad hoćete od mene? Da ja jednu ženu sa 3 djece bacam na cestu? A kdo vam veli da je bacate na cestu? Mi samo hoćemo onako kak je propisano. Vaš stan pripada samo vama i samo vi imate pravo na te stan i nitko drugi. Jel tak? Tak. Tako je. Taj stan pripada meni i ja mogu s njim raspolagati kako ja hoću. Jasno? I s tim smo svršili. A kaj ste vi baš tak jako sigurni da je ta žena poštena? O tome neću da čujem ni riječi. A to nije žena, to je zloduh. Pola sela je prošlo kroz ovu sobu. Ona je našim ženama kuhala crnu kavu s rakijom, a one su doma žito krale i njoj nosile. Tako i pola sela se poklalo i potuklo zbog tog bludnog gada. Mi smo bili na Markovom trgu i tam smo rekli da naša škola ni škola, nego ratni kupleraj. Pa to sad i vama velimo. Pa kaj vi ne vidite gde prav za prav živite, mladi moj gospon. Ona po selu pripoveda da vi budete veliki gospon postali, profesor, a ona da bu gospođa doktorica. Što? Pa to, da ju bute ženili. Koga? Marijanu. Ona širi glas po selu da je s vama u drugom stanju. Marš van. Van! Van iz ove kuće! Jasno? Marš van! Izvolite napolje iz ove kuće! Marš van! Marš van kad kažem! Van! Trdi, a, Jakov? Trdi, ali ne bu dugo. Taj leta pri nama ne bu dočekala. Misliš? A onda kad on ode, ona bu opet naša. Ja, bu. Z ruke buš nam zobala.
Pazi kaj ti ja velim. Beštija prokleta, nikak ju se ne mere potrošiti. Krešo? Krešo? Molim te, otvori, Krešo. Čuješ li me, otvori, pošta je došla. Imaš pismo. Opet si ga otvorila. Već sam ti rekao što će se dogoditi ako ga još jedan jedini put otvoriš. Tako sam ga dobila, to ga je cenzura otvorila. Ma daj, molim te. Cenzura je u tvojoj glavi. Ti nisi normalna. Kako je to način otvarati tuđa pisma? Pa... I ko te je ovlastio? Kojim pravom ti mene kontroliraš? Ja se pred jednim Lukačem i Grgom Tomerlinom moram stidjeti da mi krv udara u lice od srama. I to zbog koga? Meni će neko dokazivati da ga varam. Meni. A šta sam ja opet kriva? Školska drva prodala si Weinrebe u Mučnu. Ja o tom nemam pojma. I hajdički si prodala školski škaf. Oni mene mogu optužiti da sam lopov. Da sam došao ovamo da ih pokradem, da se na njihovoj sirotinji potkožim. Zbog tebe ja moram od ovih prostaka smrdljivih slušati lekcije. Ja koji nisam sebi dozvoljavao lekcije ni od koga, ni od koga! Što se ti smiješ, molim te lijepo, što se smiješ? Ja ne izmišljam. Znam. Istina je sve. Prodala sam školska drva. I škaf sam prodala. To je istina. Kakav je to ton, molim te lijepo? Što znači to? Ništa ne znači. Prodala sam. A zašto sam prodala, to ne pitaš. A molim ja tebe, tko je platio doktora, lijekove i foringe dolje pa natrag? I koliko je foringa bilo? Svako prematanje po jedna. A ovi lopovi ne voze badava, to i sam znaš. Šta je? Šta me gledaš? Imam sve zapisano. Crno na bijelo. Evo na, izvoli. Preko 400 iznose samo recepti za lijekove. A gdje je još kaput, šešir i cipele? Čime bi se ti onda obukao? Čime? Pa ja sam posudio. Pišljivih 500 forinti. Vjeruješ li ti zaista da mi cijelo ovo vrijeme živimo od zraka? Da nam ove race, pohance i vino šalje Sveti Petar besplatno? Hajde, molim te, držiš se tu kao da ne znaš 5 nabrojati. A salo ti iza uha 3 prsta debelo. Dobro, pustimo to. Pustimo to. Ali recite meni, molim te, kako si ti mogla širiti okolo glasove da si sa mnom u drugom stanju? Jesam. Jesi ti normalna? To je tvoje. To ipak prelazi sve granice. Ti ne samo da si bezobrazna, ti si luđački drska. To je tvoje dijete i to je sveta istina. O Isuse Kriste. Što Isuse? Nije mi to Isus napravio, nego ti. Sad bih hteo pljunuti na mene. Svi ste vi isti šuftovi. To mi je hvala što sam te pod svoj krov primila. Što sam te na rukama nosila. Ja sam te na noge podigla. I obukla ko gospodina, bio si gol i bos, a ti sada tako. Lažeš. Ništa ne laže. Trudna sam. I šta sad hoćeš od mene? Da me baciš na cestu? To bi vi htjeli, da krepam na cesti. Ali ja se ne dam.
Tako dugo dok mogu da mičem jednim jedinim svojim prstom, ja se ne dam živa. Čuješ li me? Ne dam! Ne cvili. Što cviliš? Niko tebe neće na cestu. I nije riječ o cesti, nego o tebi. O meni? Da, o tebi. Ako je riječ o meni, zašto mene nisi pitao? Ja sam ti sve sama mogla da kažem. Istina je. Bila sam Lukačeva. I onaj šepavi Tomerlin me imao. Kad čovjek nema ništa drugo nego svoje rođeno meso što da radi, a živjeti se mora, tu pardona nema. Kunem ti se živim Bogom. Grobom svoje pokojne matere. Da od one noći, od kako si ti došao, nisam bila ničija, samo tvoja. Ako neko nekoga vara, onda ti varaš mene. Ti si meni neiskren. Ti meni lažeš. Ja tebi? Ti meni. Daj, molim te, pusti me. Ti misliš da ja ništa ne vidim? Da ja ne znam da se ti sa Evom sastaješ gore u vinogradu? A i za onu ženu što tu pismima vije iz grada, i za nju znam. Samo pazi se. Ako si ti fini gospon, nisam ni ja stara košulja da sa mnom možeš u prlja veš. Nisam ja zadnja kurva! Šuti, zaveži! Dosta! Tako se govori u krčmi, a ne među ljudima! Krešo! Krešo! Ja se ne dam terorizirati. Što ja imam s Evom i što nemam, to ne spada na tebe, jasno? Eva je u svakom slučaju i ljepša, i zgodnija, i pametnija od tebe. Eva zna što hoće. Eva literuje zelenom kaderu hranu. Eva prodaje otetu kaderašku robu. Ja sam putovala s njom u Austriju i ona nosila prstenje i nakit bilježnikove žene iz križa, što su ju u šumi zaklali. I cijelu tašku zlatnine je prodala. Eto, to je Eva, ako hoćeš da znaš. Ti si luda. Pazi, dobro, meni ne treba mnogo. Otići ću u jamu k žandarima, a onda možeš da zviždiš za njom. Oprosti, Krešo. Isuse, to nije moguće. To nije moguće. Ja sam. Marija, ja sam Lazo, tvoj muž. Vratio sam se, živ sam. Sve će biti dobro. Braćo i sestre, ja sam vaš učitelj. Lazar, Margetis Lazar, živ sam, ljudi moji, braćo. Evo me opet među vama, vratio se vas Lazo. Zdravstvujte, mili moji, zdravstvujte. Samo vjera u Svevišnjeg me je održala na životu. Bog jedini sve može. Samo u Boga treba vjerovati. On me je svojom svetom rukom dotaknuo i na put povratka izveo. Zdravstvuj, mila moja. Ajde, sve će biti u redu.
Sve će biti u redu, ja znam, ti si mnogo patila, ja sve razumijem. Patila si mnogo, ljude sve treba razumijeti i sve će biti u redu. Ajde, dobro, ja sam sretan u duši. Meni je srećano u duši. Braćo, ljudi, zdravstvujte, mili moji. Meni u srcu psalme pjevaju. To je stvarno glupo. Što se dogodilo? I kako sam se ja samo tako naivno dao dovesti do toga gdje su mi oči bile. O čemu se radi? Ne. To se može dogoditi samo 100% idiotu kao što sam ja. Koji kroz život hoda kao budala kroz bajku. Tako mi treba. Hoćeš mi konačno reći što se dogodilo? Što se dogodilo? Pa dogodilo se to da su mi konačno gospoda odbornici objasnili o čemu se radi. Škola je kupleraj, a ja sam bordel meštar, podvodač i lopov koji ih potkrada i koji rasprodaje školsku imovinu i koji pod školskim krovom spava s kurvom. I cijelo selo se zgraža zbog toga i eto zbog toga oni ne puštaju djecu u školu, molim te lijepo. To su se ona dva lopova, Lukač i Tombrani, usudili meni reći u lice. A kao kruna svemu, ona mi je rekla da je spavala s njima dvojicom. Zamisli. A što da zamislim? Pa je to moguće? Pa ako ti je priznala, onda je valjda moguće. Mislio sam da je to rekla u afektu. Šta bi vraga rekla u afektu? Kao da je ona prva i jedina koja je spavala s Lukačem i Tomerlinom. S njima dvojicom? Nažalost, izbor nije velik. O, Gospode Bože. Ne, ja nisam, ako te to zanima. Ajde, dođi. Dođi, operi mi leđa. Ti si luda. Idi, čuješ li?
Ne skladati, to je najslavnije. Sve će se izravnati, sve će. Sve će biti dobro, sve će... Dobro. Ja sam imao 5 godina kad sam htio skočiti kroz prozor stana u kome smo tada stanovali. Na drugom katu. Već tada ja nisam želio živjeti. Bolilo me to što živim. Imali smo ribice na prozoru u tom drugom katu. I one su iskakale iz svoje staklene kugle na pod, na ulicu, u blato. Ja sam ih gledao kako umiru u blatu. Gledao sam ih kako hvataju zrak. Gledao sam kako im se škrge pune krvlju i kako postaju crne. A moja majka govorila da to ribe iskaču iz obijesti i da se bacaju u smrt iz nestašluka i veselja. Ja sam znao da one to čine iz straha i očaja. Kroz staklenu kuglu one su mogle vidjeti samo monstrume. I to je bio svijet iz koga su one bježale skačući u smrt. Ja sam tada htio umrijeti. To je bilo moje najdublje saznanje mene. Kakav zapravo jesam. Sve ostale moje tendencije, nagoni, čežnje, želje. Sve je to sporedno. Evo, ovdje me pogodio metak. Ušao je ovdje, prošao je kroz pluća i izašao van na leđa. Osjetio sam lagani ubod i neku tihu, ugodnu bol. Pomislio sam, evo me, odlazim kao ribica iz moje staklene kugle. Osjetio sam kako su mi pluća teška od krvi i vidio sam sebe kako postajem crn i kako mi oči postaju staklene, riblje oči. Želio sam umrijeti. Ja sam u Pittsburghu ostala s 3 centa na ulici. Imala sam 19 godina, engleski ni beknuti i 3 centa. Oko mene hoteli, dining room i cineme, sve svira, a ja sama. Stislo me u grlu. Stislo me kao da mi je sva kuća pomrla u taj čas. I šta? Nisam se dala. Zasukala sam rukave i krenula u posao. Krala sam rublje Japancima u rudniku, čistila hotel Nigerima, prodavala cigarete u baru, radila sve, svašta. Onda sam poslije svoju radnju imala, kupila sam auto. Još sad tamo ljudi rade za mene. Jedna tu naša gore iz Svibovca mi vodi posao dok se ja ne vratim. Dok je čovjek zdrav, šta tu ima da se zdvaja? Samo da se onaj luđak nije vratio. Bolje da se vratio, ti si mekan kao puž. Ona se ne bi dala s tebe skinuti kao pijavica dok je se silom ne skine. Ne znam što da radim. Ne znam što da radim, a nešto bi trebalo uraditi. On se vratio, logično je da uzme svoje mjesto ponovo i da ja odstupim. Samo kuda? Kamo? Na Pacifik. Eto dana kad ćemo mi šip, pa goodbye vučjak, nikad više. Nevermore.
Procesija. Posvećuju polja. Da duše naše braće, rođaka i dobrotvora naših od vječnoga prokletstva izbaviš. Da se dostojiš ova polja blagosloviti. Da se dostojiš ova polja blagosloviti i sačuvati. Da se dostojiš ova polja blagosloviti i sačuvati i od svake đavolske napasti obraniti. Da se dostojiš munje, tuču, bijesne oluje i štetne poplave vodene od ovoga mjesta milostivo odagnati i otjerati. Nije još sve izgubljeno. Ima još šansi. Samo ću te morati uzeti pod svoje. Ha? Šta kažeš na to? Da te uzmem pod svoje? Do kraja. Bože, u pomoć mi priteci. Gospodine, pohiti da mi pomogneš, neka se smetu i postide svi koji traže dušu. Još jednom neka se posrame koji mi hoće zlo. Odmah neka se zasrame koji mi govore neka. Neka se raduju i vesele u tebi svi koji traže tebe i neka vas zagovore. Veličao se Gospodin koji ljuda spasenje tvoje. A ja sam siromah i ubog. Bože, pomozi mi. Ti si pomoćnik moj, izbavitelj moj, Gospodine, ne kasni. Bože, pomozi mi. Gospodine, ne kasni. I što je čovjek? I tko smo zapravo svi mi? Neki mrki tren i mrva u mlazu bijelog svjetla. Niti znamo kamo, niti znamo zašto. Jednostavno, između dvije tmine gasnemo. I to je sve. Dakle, moje dame i gospodo, ja sam sinoć nakon duže vremena ponovo bio u Frankopanu. Doktor Ratka je u prolazu za Opatiju naprosto banuo u moju kancelariju, nismo imali mnogo vremena, vlak mu je išao oko 5 sati i palo mi na pamet da bi možda bilo najzgodnije da se vratimo u Frankopan. Dakle, molim, bilo je kolosalno. Prave domaće krvavice sa zeljem i štrudla od sira, kao nekad. U Frankopanu se ponovo dobro jede. U Frankopanu se uvijek dobro jelo. Mi smo tamo često odlazili i moram priznati da smo uvijek dobro bili pogošćeni. Frankopan je vodio Francek Kos, a on je znao držati nivo. Francek Kos je sam nadgledao kuhinju i dirigirao pomno nad loncima vlastoručno što će se kuhati i kako će se koje jelo za koga spremati. Imao je i dobro kuhara. Ja sam od njega dobila jedan recept za srneću paštetu i sos od gljiva lisičarke. Daću vam to, milostiva. Vidjet ćete kakvo je to čudo. Pravi misirski mirakl. Spomenuli ste doktora Ratkaja. Je li to doktor Ferenc Ratkaj iz Pešte, rođak našeg banskog savjetnika Baločanskog? Da, milostiva barunice, doktor Ratkaj je profesor na Peštenskoj univerziji. Ja mislim da ga vi poznajete. Poznajem ga, ali površno. Upoznala sam ga u Opatiji, oni su tamo ljetovali. Da, oni imaju tamo kuću u Voloskom. Prvo su je prodali. Pa šta se to zapravo događa? Čujem da su Deakovi prodali svoju kuću u Lovranu, da su Molnarovi oglasili prodaju svoje vile u Opatiji, u Agramer Tagblatu Babočijevi oglašuju prodaju trgovina i stočnih magazina u Rijeci, a s druge strane u Mađar Orsagu Ugarska peštarska banka daje vrlo povoljne zajmove za otvaranje poslova u Rijeci, i to samo Mađarima. To je meni jako čudno.
Tu se nešto čudno događa. Službena politika pokušava održati poslovni optimizam. No građani tom optimizmu sve manje vjeruju. Strah tjera ljude da čine to što čine. Strah od čega? Strah milostiva da sve ne izgube. A to znači da bi moglo doći do najgoreg. Znači li to da možemo izgubiti rat? Postoje, nažalost, i takva predviđanja. A što je s miroljubivim inicijativama našeg mladog cara? Koliko sam obavještena, on je sklon da okonča rat pregovorima. Da u miru raspravlja o slobodnim pravima na odcijepljenje. Čak je sklon da nama Hrvatima da široku političku autonomiju. Druge strane nisu za takve pregovore. One misle da silom oružja mogu izboriti pravo da diktiraju uslove koje oni žele. A to znači da Italija može doći do onoga što joj je obećano. Do Istre, Rijeke, otoka naše Dalmacije. To je bila cijena njenog pristanka da ratuje na strani sila Antante. Bože, oni mogu tražiti i Zagreb. Takva kombinacija je već manje moguća, ali i o njoj treba razmišljati. A zato je meni velečasni Lenac poslao onu djecu iz Istre, da zaštiti mladi naraštaj od zatvora. Dakle, gospodo, ja sam odlučila da primim 5 djece iz te grupe koja dolazi iz Istre. Poslaću ih u Zagorje, neka ih tamo obuku i nahrane, to je sve što mogu učiniti. Osim toga, odlučila sam da i sama odem u Zagorje, nekoliko dana odmora mi neće škoditi, jako me od toga svega boli glava. Nemojte se uzbuđivati, draga barunice. Ne bih se ja uzbuđivala, dragi moj Amruš, da taj zeleni kader ne pljačka i ne pali. A šta ću ako mi uzmu sve? Pa ja živim od toga imanja. Do toga sigurno neće doći. I u Rusiji su mislili da neće doći do toga do čega je došlo, pa je ipak došlo. Bogataši su nasilno razvlašteni. Preko noći su postali prosjaci, mene od toga hvata jeza. Milostiva barunice, Rusija se kod nas ne može dogoditi. Upravo sam danas razgovarao sa Peštom, sa gospodinom Košarogom i on se sa mnom slaže. Boljševičko republikanstvo u Mađarskoj i Hrvatskoj nema nikakve šanse. A pogotovo u Hrvatskoj. Barem za sljedećih 1000 godina. Moje dame i gospodo, mogli bismo prijeći u salon na kavu i konjak. Domovino, domovino, raju žića moga, a ti dragi, a ti dragi. Ipak, milostiva barunice, ne biste trebali žuriti se putem u Zagorje. Ne bih ja žurila, draga moja, samo su mi zalihe pri kraju. Osim toga neću putovati sama. Neka gospoda oficiri već su se ponudili kao pratnja. Ljubav sreća, ljubav sreća, ponosi sve časti. Kako stvari stoje, saznaćete od Griškovića kada se reputacija vrati svešto. On je pametan i razuman čovjek. Ja čak mislim da je on bitan faktor u politici Bana Mihajlovića. A tu politiku ne bi trebalo podcjenjivati. Za vas, samo krvca vrije, za vas, Ban je postavio zahtjev da se preispitaju naši financijski aranžmani i krediti s Ugarskom. Da znamo koliko tko ima i čime raspolaže. za vas, samo krvca vrije, za vas, srce do svog konca bije. Vaša Cilika, ekscelencijo, ima briljantan glas. Danas sam poslao molbu i svoje dokumente na Kotar, da ih proslijede u Zagreb na ravnateljstvo. Tražim premještaj. A zašto? Pa nas smo ovdje dvojica,
A u Svetoj nedjelji trebaju učitelja. Stari Hadrović je bolestan. Niste trebali, kolega, morali smo raditi zajedno. Moglo se to urediti. Ovo je vaše mjesto. Jedan je ovdje dovoljan. A tamo nemaju nikoga. Vaša volja, kolega. Moj dom vam je uvijek otvoren. Mir i ljubav ovdje ćete uvijek naći. Hvala lijepa. Dok ne stigne rješenje, ja ću vam i dalje pomagati u vođenju nastave. Vodite vi i dalje sami. Nisam ja još spreman. Dobro, molim. Oprostite, večera je bila odlična. Laku noć. Aha, vi ste, gospođo Margetić, kojim poslom? Je li njegov spis još kod vas? Čiji? Krešin. Mislim, gospodina Horvata. A vi mislite na molbu gospodina Horvata? Da, primio sam je i pročitao sam je. Traži premještaj, morat ću mu dati svoju suglasnost. Vaš muž se vratio, dvojica ne mogu biti na istom mjestu, jer mislim nije zakonski predviđeno. A u Svetoj nedjelji traže novu silu. Vidite, gospodine Mažur, ja sam zbog toga i došla. Ne znam... Da? Mislim... Imate li još one vaše divne rakije? Kako ne? Ja ću, nemojte se vi brinuti. Hoćete li vi jednu? Svakako s vama uvijek. Dozvolite. Baš ste ljubazni. Uopće vi ste jedan krasan i šarmantan muškarac. U vaše zdravlje, gospođo Marijana. Živjeli? Vidite, gospodine Mažur, moj muž se vratio, ali kao i da nije. Sa županije je došao spis da ga i dalje vode kao pokojnog. Ja primam njegovu penziju i dodatak sam čak dobila kao udovica palog vojnika. Da ne znam, to je greška, ali ja ću to... Ništa, ništa. Ne treba žuriti s tim. Mi bez učitelja nismo. A mom mužu je potreban odmor. Živci su mu stradali u zarobljeništvu, puno je prepatio. Sad samo o Bogu razmišlja i s Bogom razgovara. Dok se od Boga povrati, trebat će mu vremena. Vi me razumijete? Naravno. A onda mislim, čemu opterećivati one u Zagrebu? Kao da oni nemaju pametnija posla nego da se bave premještajem ljudi iz jedne škole u drugu. I to danas, kad rat još uvijek bljesni i kad samo Svevišnji zna kad će se sve to završiti. Ljudi imaju onako i suviše svojih briga, a naš učitelj se tek snašao. Pa sam mislila da možda s tom molbom i ne bi trebalo toliko žuriti. A i pošta danas nije najsigurnija. Izgube se i važniji spisi. Značajniji od jedne molbe seoskog učitelja. I gdje je Vučjak? Tko zna za njega? Tko? I onda kaj je selo nazaj nebuš? Nebum. Motika me više videla nebu. Pa onda koliko priskrbiš, bumo rekli, na mesec? Jezerač. Hej, jezerač. 1000 kruna. Je nekak. A kad su prošćenja, zna se najti i prek. Pa kak? Kak? Udjelite čoveku siromahu, ratnome junaku, invalidu, kaj ga je sudba Božja
Lepo zahvali mučenikom učinila. Udjelite, dobri ljudi, za dom vaš i sreću vaše dece, očinji vica mi... Lepo zahvali. Udjelite, dobri ljudi, udjelite. Si videl kak? Dobar dan im želim, gospa. O, to si ti, Lojzek. Pa, kak ste kaj, gospa? Čujem da se pokojnik vrnul, učitelj naš. Je, vrnul se. Tako je Bog htio. Krešo, Što je? večera ti na stolu, zašto nisi jeo? Jeo sam vani. Otvori. Kasno je. Idi spavati. Krešo, budi dobar, molim te, otvori. Krešo! Djeca će se probuditi. Lazo. Jesi ti normalna? Neka se probude svi, neka čuju, neka vide šta sa mnom radiš. O Kriste Bože. Krešo, zar mi nećeš otvoriti? Neću. Odlazi. Mila moja, mila moja. Biće dobro, da će Bog, da će Bog. Sve će biti dobro, da će Bog, da će Bog. Spi, mladenec moj prekrasni, bajuški, baju. Tiho smatrit mesjac jasni, kaliber tvoju. Tiho smatrit mesjac jasni.